turabashimye cyane kuba mwongeye kudutumira muri iki kiganiro kugira ngo tugerageze kubasobanurira iyi topic mwadusabye ngo ni iyihe shusho y'urugamba M23 ihanganyemo n'ibihugu by'amahanga. Kuva M23 itangaje ko ihaye amasaha 48 FARDC kurambika intwaro hasi, ibihugu by'amahanga bifite inyungu za politike, za diplomasi, twavuga ngo n'iz'ubukungu muri Congo byateye akaruru hejuru. Ngira ngo mwese mwarabyumvise, byamagana ko M23 itinjira muri Goma. None ubu tuvugana, ngira ngo mwese murabizi, M23 iri muri Goma nyuma yo guhangana na FARDC, na Force Nationale de Défense du Burundi, aba FDLR, abazalendo, ira force ya SAMIDRC, MONUSCO. Ibyo byose hakoreshejwe ibikoresho bikomeye cyane. Mu kirere bashizemo indege zisaga 5 za helicopter z'intambara. Hari indege nk'ebyiri nangwa 3 zazamutse zo mu bwoko bwa Sukhoi. Hari ibifaru 20 byari biyobowe na zirangabo za SAMIDRC, vango z'aba Tanzania, Malawi na Afrika y'Epfo. Hari ibifaru bisaga 10 bya MONUSCO, bimwe byari bikuyoborwa n'ingabo za Bayirugweye. Hari ibifaru 10, 5 byari bifitwe na Task Force, na 5 byari bifitwe n'ingabo za ntuza za Republican Guard. Yemwe hari amatanke menshi, hari za BM zo zari zisaga nk'icumi nazo, biriya bibunda mbona bifite imitutu 40. Burya kira kibunda buri mututu ufite 4 muri largeur, ikagira na 10 muri longueur, kuko ni 40 ni 40. Izo 40 buri tibe imwe igirasa muri metero 100 hagati y'imwe n'indi. Ngo iyo kiroshye amakompora nk'abiri buri birashe hagati muri metero 200 kare. Urumva ni imbunda irasa nabi cyane. Bari bafite ama 12 tibe, bari bafite za miyaya, twagiye tuzibona mu mashusho yabo, imbunda zikomeye cyane. Ariko ibyo byose ntago byabujije M23 kwinjira muri Goma. Niyo mpamvu rero tugiye kubahereza analyse. Nyuma yaho harabiki kubagiye muri Goma. Hari bamwe ari kwibaza ati se baragumamo, birabase nka ko byabaye muri 2012. Hari pression siri buhabe. Iyi nama yabaye ya Conseil de Sécurité y'ikitaraganya, eske hari resolution zavuyemo ziri buhagarike M23? Ibyo byose nibyo tugiye kubasobanurira, tubabwira na position buri gihugu yafashe, nuko ibiri bukurikireho nibihe. Ubu M23 ikontrola igice kinini cya Goma. Haracyarimo du poche de resistance duke cyane, ariko centre zose zikomeye cyane nk'ikibuga cy'indege kuri Goma, hari antenne za radio na televiziyo barahari, n'ahandi hose. Ureba Goma ni umujyi munini, ngira ngo mu biganiro bitambutse nigeze mbasobanura Goma ifite quartier 18. Umva ni igihugu kinini, harimo abaturage miliyoni n'amamiliyoni. Tsibye n'abaturage baho harimo impunzi nazo amamiliyoni n'amamiliyoni. Kandi ni umujyi utarimo imihanda yoroshye cyane gucamo. Amazu arafatanye, mureba nka hariya mu Birere, nangwa na hariya za Majengo, za Trois Lampes, iriya za Buhene. Donc harimo amakartier agoye cyane, ku buryo ni challenge gukontrola umujyi wa Goma, kuko ni nk'igihugu kizima. Ariko uko turi kubikurikirana bari kugenda bajya mbere. Nyuma yaho hari abasirikari ba FARDC 120 bahungiye mu gihugu cy'abaturanyi mu Rwanda, bakiriwe neza nko twabibonye mashusho. Hari abasirikari basaga nk'ibihumbi 2 nangwa 3 bagiye Bukavu. Hari abasaga 1000 binjiye muri MONUSCO guhunga.
hari abasirikare ba SAMIDRC batangiye gushyira amabendera y'umweru hejuru, n'abandi ba mercenaires nabo bagiye bashyira ibitambara by'umweru hejuru kwerekana ko bananiwe, kuko nta yindi source ya ravitaillement ubu ngubu bafite, byerekana ko byanze bikunze M23 ikontrola militairement et politiquement umujyi wa Goma. Goma yari maze iminsi irimo ibibazo bitandukanye, hari mu bibazo bya operation ethnique, abantu bafite amazuru maremare bari gutemwa, bari gutwikwa, bamwe kubazira amazina yabo, abandi isura yabo. Hari amaze iminsi mu bibazo by'amassacre, buri joro buri quartier yose kumva abantu bishwe 10, 20. Hari amaze iminsi ari ibibazo by'amatrakaseri, nta muntu utambuka na telefone, nta muntu wari ukigira agafaranga, watambuka abazalendo bakakwaka. Hari ibibazo by'amaviolation des droits humains, za viole abantu kwa amaparcelle, abiki bivanzemo n'iriya ntuza, iriya leta yari hari ya gisirikari, nayo iri gufatanya n'izo ngabo gusumbuwa no kunyanyasa abaturage. Hari ibibazo bya mauvaise gouvernance, abakozi muri Goma ba leta ntibari bagihembwa, kuko abakozi bose benshi bari muri leta ya gisivile bari dispo, nta kazi bagira. Aramitwe ya société civile n'arama mouvement citoyen yaramaze iminsi yarongeye intuza za discours de haine, discours z'inzangano, kwerekana ko M23 n'aba étranger baje gutwara ubutaka bwabo, ko bagomba kubarwanya, bakibagirwa ko M23 ari ingabo za leta zagiranye amasezerano na leta itashatse gushira mu bikorwa. Abandi muzi ko hari insécurité yariri muri Goma ku rwego rwo hejuru, bitewe nuko harimo ingabo nyinshi, ku buryo Goma en tout cas yari garde politiquement, ariko nta burinzi militairement bwari buhari, kuko icyagombye kuba muri Goma cyose nta mutwe wagombye kukibaza. Sinzi wagombye kukibaza leta, wagombye kukibaza MONUSCO, wagombye kukibaza SAMIDRC, wagombye kubibaza abazalendo, wagombye kubibaza aba mercenaires, wagombye kubibaza abarundi, wagombye kubibaza nde. Donc Goma yari irimo insécurité iteye ubwoba, ke byabiri ngombwa ko haza indi gouvernement yo kugira ngo iyo mitwe yose iyihoshe, hanyuma ishyireho nouvelle ère politique kugira ngo akazi gatangire mahoro. Ikindi leta yakoresheje inzira izo arizo zose kugira ngo iburizemo umugambi wa M23, yakoresheje iterabwoba, ikoresha za peine de mort. Abasirikare bamwe bagiye banabariza na condamnation batahari. Hari abandi bayobozi bo muri AFC bagiye bakonfiska ibintu byabo i Kinshasa, ibindi barabigurishije, abandi babahaye za mandat d'arrêt, abandi bakoze na tentative zo kubafata. Abayobozi bamwe ba AFC bafatiwe Dar es Salaam babatwara i Kinshasa, abandi bakoraho za operation za secrète kugira ngo barebe ukuntu babica. Ariko ibyo byose byerekanye ko M23 ubudahangarwa bwayo yabwerekanye, surtout ku rwego rwa gisirikari. Byatunguye n'abantu benshi kumva ko M23 ishobora gutena n'ibihugu by'amahanga biri mu mujyi wa Goma bingana kuriya, bakaba bageze ahantu bari. Biri kwerekana ko bari déterminé muri gahunda yabo yo kugira ngo bakore restauration de la dignité ya mukongomani uwari wese, aribyo twanabashimira by'umwihariko. Alors kwinjira muri Goma bihaye M23 ibintu nka bitatu, ngira ngo ni entre parenthèses. Icyambere bihaye yerekanye mu mahanga yose ko pression politique yabo iri ku rwego rwo hejuru. Ngo bamaze iminsi basaba leta ya Kinshasa ko haba ibiganiro, ariko iyi saha hari inama imaze kuba hagati ya Tshisekedi na bashefu b'ama institution atandukanye, perezida wa Sena Sama Lukonde, perezida wa Assemblée nationale Vital Kamerhe, premier ministre Madame Suminwa, na Kamulete, président de la Cour constitutionnelle. Alors, waje ku représenter président de la Cour constitutionnelle, kuko ni wa Conseil d'État. Alors,
iyo nama ivuyemo bavuze ko bagiye gushaka des solutions politiques. Niba ngo kwinjira kwa M23 muri Goma bitangiye gutuma leta atekereza ubwa kabiri. Sinzi ntabwo asobanuye neza ibyo iyo solution politique bagiye gushaka, ariko urumva entre guillemets baravuga ko igisirikare buriya cyananiranye ko bagomba gushaka d'autres solutions diplomatiques na politique. Yo ni compte rendu Kamere amaze gutanga mu kanya igihe bari bavuye muri iyo nama. Urumva rero ko pression politique M23 shize kwinjira muri Goma itangiye kwerekana itangiye kwerekana imbaraga zayo. Iyo pression politique ishobora gutuma haba ibiganiro. Ibyo biganiro nubwo Tshisekedi yavuze ko adashobora kuganira nabo, ariko kwinjira muri Goma d'une façon ou d'une autre bishobora gutuma ibiganiro bitangira. Ari muri ibyo biganiro rero imwe hashobora kuva iyo bita des concessions politiques. Iyo des concessions politiques niba ngo inyungu zirimo nuko hashobora kubonekamo icyo bita resolution des causes profondes, kubona ibisubizo by'ibibazo bivuye mu mizi. Igisubizo cya mbere nuko par exemple impunzi zose ziri mu nkambi zatahuka, nuko habaho amategeko ahana ivangura. Ibyo ngibyo ni za concession M23 ishobora kubona. Nuko hashobora kwemererwa ko haba operation zo guhashya FDLR mu karere. Nuko hashobora kuvamo yo kuvuga ngo icyo M23 isaba ko haba federalisme byashoboka. Ibi byose nabyo bizaca mu biganiro, bishobora kuba ari concession M23 ishobora kubona n'ibindi voilà nk'ukuntu cahier de charge yabo iri. Ikindi cya kabiri kwinjira muri Goma kiba heje imbaraga nicyo kurenforcer position yabo militaire politique. Nuvuga ngo ingabo bari bafite, niba bari bafite nk'ingabo 100, kuba binjiye muri Goma bishobora gutuma bagira ingabo 5,000 bavuye ku 100, kuko hari abasirikare benshi beremera kwinjira mu gisirikari. Hari abasirikari bari batahunze bari bube oblige kwinjira muri M23. Hari n'abandi bari buturuke mu yandi ma province kumva ko Goma M23 igezemo. Hari abashobora kuva Kindu, hari abashobora kuva Kisangani, ukuntu byagiye biba muri AFDL. Donc kwinjira muri Goma bikoze renforcement ikomeye cyane ku rwego rwa gisirikare, ku buryo ingabo zabo bafite zishobora kwiyongeraho nka pourcent meme 3,000, donc 3000% bashobora kwikongeraho. Ku renforcement politique nayo nuko ngo hari abari bari muri Goma batinya kujibunagana, ati najibunagana akagaruka Goma bamufunga, najya irucuru bamufunga, najya Masisi bamufunga. Ariko kubera bageze muri Goma hari niveau politique iraba renforcer tena, ku buryo M23 iragira bakada benshi cyane baturutse no mu mpande zindi, babonye nabo muri Goma ko Goma na abaturage benshi cyane. Goma ntabwo ibuzemo miliyoni nye z'abaturage, n'impunzi zirimo n'iki byose n'abaturage bava hirya no hino. Alors urumva ko iyo renforcement iraba ikomeye cyane, haba ku rwego rwa gisirikari, haba ku rwego rwa politique. Indi nyungu irimo yabo kwinjira muri Goma nuko bashobora gushyiraho kuri icyo bita ko renforcer gouvernance. Ngo ubuyobozi bari bafite mu rwego rw'ibunagana ntabwo buraba meme ubuyobozi bageze muri Goma. Bagira muri Goma nk'ukuntu bayigezemo maze gukora nettoyage n'ibindi byose, baraba oblige gushyiraho guverineri, gushyiraho ba maire de la ville, kugira ute. Ngo noneho imiyoborere yabo myiza ishobora gutuma meme n'ibihugu by'amahanga tugiye kuvugaho bivuga ati aba bantu bazanye politike nshya iyo Tshisekedi atarafiteho, kuki tutabasapotinga, ahubwo Kongo noneho ikaba Goma ibaye echantillon y'imiyoborere myiza twakomeza gusunika ikagera Bukavu, ikagera Kalemi, ikagera Ituri, ikagera Kisangani. Donc Goma
iraba ni nka test, irabibaye test y'imiyoborere yabo. Ndaza kubivugaho muri kuko uyu munsi turi kuganira defense, ariko turashiramo cyane cyane na relation internationale, ngo ububanyi n'amahanga, ukuntu ubu bugiye kureba noneho M23 ni igiki, M23 imezite, M23 ni yihe espoir yahereza abaturage. Goma ni test ikomeye cyane 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 cyane, kuko niba abakongomani b'umujyi wa Goma baza kubona ibyo kurya, bakabona amazi, bakabona umuriro, bakabona umutekano, bakabona ibikorwa bya development, nuvuga ngo bizaba bikonfonze noneho imiyoborere mibi ya Tshisekedi, byatuma no mu yandi ma province batangira kwamagana Tshisekedi iti naveho. Bamaze kubona abacunguzi, bamaze kubona aba liberateur bukuri ni M23, dore biri kurera Goma. Nk'ubu abanyegoma bari kurati nibaze, nuko bumva ko Bunagana hari umutekano, bumva ko Irucuru hari umutekano, Ikiwanja hari umutekano, Ibambo hari umutekano, Nyanza hari umutekano, Kirumba hari umutekano, Kayina hari umutekano, ahantu hose bari hari umutekano. Niyo mvu n'abanyegoma bavuze ati nibaze aho byari binumva umutekano, naho ubageze ni challenge y'imiyoborere myiza, kuko Goma hagomba kujya normalement leta. Iyo leta rero image yayo iri butange ya Goma niyo ishobora gutuma swat abaturage bavuga ati abangaba ntaho bataniye na Tshisekedi, nangwa abangaba Tshisekedi baramukubise, nibagumeho ahubwo nibagene mu yandi ma province. Imiyoborere mibi rero igihugu cya Kongo bisaba ko ihinduka. Ndabona ko imaze gutanga aho Kongo igeze ubu ngubu igiye kuba nkuko ex-Yugoslavie yari imeze. Ex-Yugoslavie mbere yo kwicikamo biriya bihugu birindwi, ari byo hari Slovenie, niba nibuka neza, hari Croatie, hari Bosnie, hari Serbie, Montenegro, Kosovo na Macedoine. Byari igihugu kimwe, ariko ibibazo kiriya gihugu Yugoslavia cyagize ni meme bibazo ubu ngubu Kongo nayo ifite. Harimo ikibazo cya monte ya tension ethnique. Buriya abantu z'aba Slovene n'aba Croate n'aba Serbe nabo habaye ibibazo, kukuntu hari de conflit ziri hagati nko muri Sud Kivu hagati y'abanyamulenge n'ababembe, nko muri Nord Kivu hagati y'abandandi n'abarwandophone, nko muri Ituri hagati y'abahema n'abalendu. Ibyo bintu nabyo byabaye hariya muri ex-Yugoslavie. Byatumye rero bo batangira kugira za presidence tournante hagati, ugasanga niba umwaka umubosnie ari wari president, umwaka utaho umukroata akaba ari president, undi mwaka umuslovene akaba ari president. Ni même chose muri Congo. Ubu hari umupresident wo mu Congo ati no hagomba kuba umupresident wo mu Ngala, hava mu Ngala ngo hagomba kuba umupresident wo mu Katange, hava umupresident wo mu Katange ubu ngari umupresident wo mu Luba, umuruba ati hagomba kuba umupresident wo mu Swahili, abaruba ati natwe ntidushaka. Ngibyo ni meme image ya ex-Yugoslavie, niyo meme image Congo nayo irimo urungubu avec des tensions ethniques zazamutse. Kiriya gihugu cya ex-Yugoslavie nacyo cyagizemo crise économique, hatumye haba ibibazo bya inégalité régionale. Ugasanga nka Katanga irakize, ariko ugasanga nka Bandundu na Congo Centrale intuze mutungo bafite ntibigenda, bigatuma kubera bitagenda niba ari umuyobozi uri ku butegetsi w'iyo province akatuma este ati barabaswahili ntibazagira amafaranga menshi baturutereka tubarohemwe intambara. Donc hakaba crise économique généralisée byabaye yose hara muri ex-Yugoslavie. Bo bari bafite n'ikindi kibazo gikomeye hari kuba ikibazo cya effondrement ya communisme nabira bihugu bya Europe de l'Est. Donc izi mpamvu eshatu anari byo no muri Congo hari ikibazo cya effondrement ya géopolitique hagati y'intambara iri muri Congo hagati y'Uburusiya n'Ubushinwa contre l'Occident, principalement Amerika n'Uburayi. Voilà, urumva rero meme ibibazo uroro ubikurikiye neza muraza kubyumva no muri iyi nama ngiye kuvugaho ko n'amahanga ejo bundi tariki 26 basomye za ibyiyumviro byabo uko nyuma yo kwinjira kwa M23 muri Goma uko bo babireba n'ibirego. Uraza kumva ko hari tendance ebyiri
hari bamwe wumva ko basa nkaho babikeneye kuko M23 yinjira, n'abandi bari gusaba ibihano ngo ko yiretira. Turaza kuvuga buri gihugu kuri gihugu ukuntu iriya nama byagenze. Alors ibi rero bishaka kuvuga iki? Bishaka kuvuga ko mu minsi igiye kuza Congo ndayibonamo kuba nka ex-Yugoslavie kubera ibibazo bitatu mvuze byabaye mu kiriya gihugu binari muri Congo, byatuma haba éclatement ya Congo, kandi yaba ari solution iri ikomeye cyane yatuma amahoro agaruka. Kuko si lontaki hazaba nk'ubu 2028 Kamere Bahati Lukwebo nabo baravuga ati twarabafashije mwebwe bakasaye, natwe baswahili ifoko tubona ubutegetsi. Abagabo bakavuga ati reka da, mwebwe ubutegetsi abaswahili mwebwe n'abakatange nyebote muko baswahili n'abakatange bavuyeho, twebwe tugomba gufata indi manda. Kabila yabagize imyaka 18 none twebwe turacyafite imyaka 6, mwebwe baswahili reka da ntimugomba kugaruka. Icyo kibazo kirahari gishobora gutuma Congo iba éclate, kandi iyo éclatement ihabaye nk'ukuntu byabaye ex-Yugoslavie bishobora gukemura ibibazo byinshi. Hashobora kubona éclatement nk'ibihugu bitanu, ugafata Tanganyika, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, ugafata Chop, Ituri, Hotwele na Bazwele, ikaba igihugu. Bikabaye nka Slovenia, ikagira kapitale kuri Goma. Birashoboka, birashoboka. Alors icya kabiri ugafata Haut-Katanga, ugafata Holomami, ugafata Lualaba, kikaba igihugu. Republika ya Katanga birashoboka. Umutungo bafite wababeshaho nk'igihugu kuko iyo espace iruta Ubufaransa kuba kinini. Igihugu cya gatatu ugafata Kasai, Kasai Central, ugafata Kasai Oriental, ugafata Sankuru. Icyo nacyo gishobora kuba igihugu. Republika di Kasai bafite diama, bafite amazi ahagije, cyaba igihugu kiruta za Bosnia, kiruta za Kosovo. Ugafata igihugu kindi, ugafata Kwilu, Kwango, Mai-Ndombe na Congo Central, ni igihugu ikaba Republique du Congo. Nabo bafite umutungo wabo, bafite Fleuve Congo, bafite barrage ya Inga yabafasha kwidevelopa, kikaba igihugu. Ubwo ugafata rero igihugu Republique Equateur, ugafata Nord Ubangi, Sud Ubangi, ugafata Chuapa, Mongala na Equateur. Nacyo ni igihugu gihagije kuko ni na kinini kurusha n'ibihugu bimwe bikize by'Iburayi. Iyo éclatement ibaye nk'ukuntu ex-Yugoslavie, kuvaho ex-Yugoslavie ivuriyemo ibihugu ya Slovenie, Croatie, Bosnie, Serbie, Montenegro, Kosovo na Macedoine, habaye amahoro, ibibazo byararangiye. J'espère que muri isi igiye kuza ishobora kuba solution yatuma Congo, ngiye kuvuga ukuntu muri intambara ya M23 irimo n'amahanga uko bayireba, ishobora kuba igisubizo kiri durable. Alors ni iyihe shusho rero ubu amahanga abona mu mibanire hagati ya Congo y'u Rwanda na M23? Ndabizi kugira ngo mbasobanure neza mu byumve, mu mibanire mpuzamahanga bavuga ko muri relation internationale ishingiye mu kubana ko hagati y'ibihugu igengwa n'ikintu bita imbaraga. Bivuga ngo umuntu ufite imbaraga nyinshi niwe utsinda. Muri relation internationale nta bya mama, nta uriya ni kuzine wanjye, uriya ni sheri wanjye. Imibanire mpuzamahanga ni ikibazo cya ninde ufite force, ninde ufite imbaraga nyinshi kurusha undi. Alors ni iki rero kigaragaza izo mbaraga? Izo mbaraga uzibwirwa n'iki? N'igihugu kimeze gite, n'umuntu umeze ute, n'umuryango umeze ute? Izo mbaraga ziremwe n'ibintu bitandatu. Iyi ni entre parenthèse mfunguye kugira ngo nkamwe bayitidia mwiga muri relation internationale nangwa mu bintu bya défense mwumve ibi bintu. Nizere ko aba professeur banyu babibigishije, ariko ngiye kubibasubiriramo kugira ngo mwumve ibintu bitandatu biranga soit une organisation révolutionnaire ikomeye nangwa igihugu iyo gikomeye kugira ngo kiempose. Kuko ibi bintu bitabifite muri domaine y'imibanire n'amahanga, iyo uri faible
igihe cyose barakurya tu, ntibareba ubunini bwawe, ntibareba uko usa, ntibareba uko uhagaze, niba uri uhagaze uri muremure ariko uri gifobagane, barakurya neza 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 bakakumira, nta n'impuhwe bakugirira. Ariho ndibuze nsoza kugira ngo mwumve kuki par exemple, ndaza gutanga exemple kuki M23 ya 2012 yahagaze ariko ya 2025 ikaba iri kugenda. Niyo ngo bishobora kuba ibi bintu ngiye kubabwira bitandatu ko wenda yabibirimo, ariko si ntabwo twahagera, ariko nizere ko ndaza kubasobanura kandi murabyumva neza. Ikintu cyambere muri relation internationale kugira ngo igihugu cyubahwe nuko kiba gifite imbaraga za gisirikare. Imbaraga za gisirikare nizo mbaraga za mbere zishingirwaho mu mibanire mpuzamahanga, kuko twavuze ngo bigengwa n'imbaraga. Ufite imbaraga za mbere ni gisirikare. Ngo igisirikare ukaba ufite ubushobozi dokaba ari ubushobozi bw'igihugu bwo gukoresha ingabo, c'est-à-dire haba mu gutabara, c'est-à-dire niba hari ibibazo bibaye mu gihugu hakaba hari ubushobozi bwihutirwa butabara, kuko nizo nshingano za mbere leta ibifite, gutabara umuturage mu kibazo k'umutekano we ubaye uhungabanye. Naho yari leta idashobora gutabara abaturage bayo, iyo leta ababandi akaba yaza akabiba akabica, nta ankete, nta gutabara, nta n'umuntu wafashwe, ahubwo ugasanga leta ifatanije n'abaje guhungabanya umutekano w'abaturage. Ngo icyo gihugu kiba kiri faible, nta mbaraga kiba gifite muri meme geopolitique, muri relation internationale. Nta muntu wakugirira icyizere niba wowe nyine unaniwe gutabara abaturage bawe. Igihugu kindi kizakugirira icyizere ni ikihe kugira ngo kizagusaba ubufasha udashoboye no gutabara iwabo? Muri izo mbaraga za gisirikare nuba ngo ukaba ufite capacité yo gukora izo bita mission internationale, nangwa iyo bita les missions de maintien de la paix. Hari ibihugu byo mu karere ubu ngubu biba muri za mission de maintien de la paix, muri za Somalia, ibindi muri Centrafrica, ibindi muri za Mozambique, ibindi ibyo ni ibintu byo berekana izo mbaraga vuga mu bibanire mpuzamahanga bishingiye ku mbaraga. Uvuga ngo ibindi bihugu bikaba byakwitabaza ukabitabara. Iyo ubwo bushobozi utabufite rero umenye ko muri relation internationale umenye ko nta mwanya ufitemo. Ukaba ufite igisirikare gifite discipline, uvuga ngo kitanywa urumogi, kitakora viole, kitiba abaturage, kidakora za mitineri, kikaba gite igisirikare kiri forme. Ukaba ufite abakomando, ukaba ufite za special, ukaba ufite marine ikomeye, ukaba ufite air force, ukaba ufite indege za gisirikare zitwarwa n'abapilote bene gihugu, kuko hari ibindi bihugu mu karere bifite indege za gisirikare aho ugasanga zitwarwa n'ibihugu by'amahanga. Reka da, ntabwo ubwo bakubara ko ufite izo mbaraga, ntabwo wazikubaraho kuko uri gukoresha imbaraga z'andi mahanga. Ukaba ufite igisirikare gifite efficacité. Iyo efficacité muri defense yemerezwa n'ibintu bitatu. Niba ngo ukaba ufite icyo bita force ziri mobile, niba ngo zihuta cyane, zigenda mu turere hirya no hino, zitari kumwe, ziri rapide, zihuta, na ziri strategique. Donc hari force mobile, rapide, strategique. Nizere ko muri abanyeshuri muri kwandika bindi kubasobanurira muri iyo mibanire mpuzamahanga mu kwerekana bushingiye ku mbaraga. Donc umuntu yutsinda akaba ari ufite imbaraga. Iyo ufite igisirikari gifite ibyo bita force mobile, kiri rapide, gifite systeme ya strategique, niyo ngo kigaba gifite organisation na renseignement, urwego rw'ubutasi bukomeye, icyo gisirikari uba uhujuje intambwe ya mbere yo kuba wagira imibanire mpuzamahanga ishingiye ku mbaraga. Alors tutagiye mu mashuri ya defense na security, ariko niyo mbasobanura ubwo mwamaze kuhita mubona niba igihugu cyawe ibi bintu gifite igisirikare kimeze nk'iki ngiki, umenye ko gifite ubushobozi bwo kwimpoza ahantu hariho hose. Alors icya kabiri nuko icyo gihugu nangwa organisation iba ifite ubukungu bufatika. Ubukungu bufatika ntabwo ari ukugira
ntabwo ari ukugira ibintu za miliyari na miliyari. Hari abantu bafite za miliyari na miliyari ariko ubukungu bwabo bukaba buri hasi. Ngo ubukungu buzima ni ubukungu bufite management, bufite imiyoborere myiza. Ubwo bukungu harimo umutungo w'igihugu. Buryo umutungo wa mbere w'igihugu ni abaturage. Iyo ufite abaturage niwo mutungo wa mbere, kuko imisoro iva mu baturage iruta imisoro iva mu mabuye y'agaciro, iruta imisoro iva mu bindi bikoresho bindi. Umutungo wa mbere. Ukaba ufite inganda, ukaba ufite ubucuruzi mpuzamahanga, ukaba ufite ibintu producer ugurisha mu mahanga. Hari ibihugu ubu ngubu bikijijwe n'urusenda, hari ibihugu bikijijwe n'amatunda, hari ibihugu bikijijwe, uvuga ngo igihugu giproducer kiba gifite ubucuruzi mpuzamahanga. Uvuga ngo iyo ufite ibintu ucuruza mu mibanire mpuzamahanga, ibyo bihugu ucuruza muri ibyo bintu baragukenera, bakaba batakwica umubano nawe, kuko bati nitwica umubano n'igihugu cya oxygene ntabwo tuzongera kunywa amata, nitwica umubano n'igihugu cya oxygene ntabwo tuzongera kubona intoryi. Baterekana voilà. Ukaba ufite ikintu ucuruza mu mahanga, ukaba ufite n'ubushobozi bwo gutanga ibihano by'ubukungu. Ukavuga ati nafunze umupaka wanjye, nafunze ikiribwa iki n'iki ntikizongera gucuruzwa mu gihugu runaka. Ugasanga icyo gihugu kiraje buro gipfukama cyane ati tubabarire, urusenda twabonaga ni urw'iwawe, lithium twabonaga ni iyiwawe, none niba wadufungiye tubabarire. Voilà, ngiyo imbaraga igihugu kiyempoza mu mibanire mpuzamahanga, nuko kiba gifite ubu bukungu bufite iyo niveau muri iyo dimension. Icya gatatu gituma igihugu kigira imbaraga muri mibanire mpuzamahanga kikaba gishobora gutsinda, ni ukuba gifite imbaraga za diplomasi. Donc kandi uri gisirikari, ukaba ufite ubukungu bw'impoza, ukaba ufite imbaraga za diplomasi. Izo mbaraga za diplomasi cya mbere ni ukuba ushobora kuba wagira politike yo gufatanya n'ibindi bihugu. Alors gufatanya n'ibindi bihugu te ngo ukaba wamobiliza ibihugu paselema byo mu karere urimo, ariko no mu turere n'utundi. Hari abayobozi bo mu karere tubona bajya muri West Africa bakaba bafite imbaraga, muri East Africa bafite imbaraga, muri Nord bafite imbaraga, ugasanga mu Bushinwa bafite imbaraga, muri Amerika bafite imbaraga. Voilà, iyo diplomasi bayita diplomasi agissante. Iyo niyo diplomasi agissante, ugasanga yaba yakoresheje ceremony runaka, abaperezida 30, abaperezida 20, ma organisation runaka, inama zose z'ibihugu z'amahanga ugasanga zije muri icyo gihugu. Ngiyo diplomasi agissante. Diplomasi agissante ntabwo ari yo kurira, ntabwo ari yo gusakuza, niyo kwerekana ko hari ubufatanye n'ibindi bihugu. Ikindi kintu cyerekana diplomasi agissante niyo bita soft power. Burya ibintu by'umuco culture ni ibintu biyajisa cyane muri diplomasi, ibintu bita ideology, iyo niyo bita soft power. Nuvuga ngo ideology, niba hari ikintu wiyemeje ukaba constant, ati kira gihugu icyo batubwiye ejo, nejo bundi nicyo batubwira, nejo bundi buriya nicyo batubwira, ariko barati bariya ati ibyo mwavuganye ejo, ati ejo usanga bahindutse atari bya bindi. Oya, iyo soft power ntabwo ibihari. Ikindi hakaba hari ikintu bita kuba mu miryango mpuzamahanga ikomeye cyane. Hari ibihugu usanga byaragiye mu miryango mpuzamahanga bakageramo, ntibicura za cotisation, ntibigira bate, ugasanga ni nko kuba utayishyuye mbese assurance. Iyo utishyuye assurance, iyo ugize impanuka runaka ako kanya biba bikureba, ntiba bikireba impuza assurance. Nubwo waba warishyuye andi mezi yose, ariko accident gusanga muri uko kwezi utarishyuye assurance, nta kikumarira. Hari ibihugu byinshi rero bijya mu miryango mpuzamahanga ariko ntibishobore kuba byatangamo contribution runaka, ugasanga barayitabaje ngo turi muri francophonie, turi muri ntuza commonwealth, ngo turi muri komesa, ngo kukitadufasha. Ntibafasha kuko namwe ntacyo muzanamo. Alors iyo miryango irimo kandi akaba arimo contribution ikomeye, nuvuga ngo iyo ugize ikibazo, niyo waba uri mu makosa ariko hari inyungu bagufiteho, barareba ya makosa ati no aya ngaya ntabwo aruta icyo tumukeneyeho, bigatuma bagira bate ayo makosa bayazinzika.
bayazinzika, ugasanga ati akaba afite umugabo wanjye ngo ni umusinzi, ngo ariko ngo ntabwo tujya tuburara, ngo nubwo asinda, voilà, ni umusinzi wisava aramunenze, ariko nkituburara kwa kundi kutaburara bikazimya bwa businzi bwe, umudamu n'abana bakabyibagirwa bakabifunika. C'est ça, iyo bari diplomatie agissante, nuvuga ngo hari faiblesse uba ufite ariko force ufite ikazimya za faiblesse ufite. Icya kane gituma igihugu cyiyempoza mu mibanire mpuzamahanga ni byo kumenya kugenzura igenzura ry'umutungo kamere. Umutungo kamere w'igihugu cyose burya ntabwo aba ari uw'igihugu gusa, ntabwo ari igihugu kimwe, aba ari umutungo kamere w'isi yose, niweho uba uri wawe gusa, ari nka jera, ariko ntabwo aba ari ibyawe. Hagomba kuba ikintu bita traçabilité. Ngo hari nk'ubu ngubu hari ibura ry'amazi ku isi, amazi ku isi bita les eaux douces amaze kuba make, hari ibihugu ubu ngubu bishobora kuzabakondane kubera bisesa amazi, hari ibihugu bishobora kuzabakondane bitewe nuko basesa ibiribwa. Ngo ibiribwa ugasanga kubera nta mihanda yo kubikuriye bikabora bikagira bite, ibyo bakuzi utuntu nk'utwo ngutwo, kuba utazi kugenzura umutungo w'igihugu ufite uba uri menace ku bindi bihugu, kuko ibyo byo kurya niba uproduza kawunga ntabwo ari yo gihugu cyawe gusa. Iyo kawunga ishobora gukiza n'abari muri Afghanistan, ishobora gukiza abari muri ahari inzara, ishobora gukiza hari hose, ntabwo ari ibyawe gusa. Alors muri iyo genzura ry'umutungo hari amabuye y'agaciro, nk'amabuye y'agaciro y'ubu afite ordre mondial. Niyo mpamvu ntabwo ari igihugu cyose ubu ngubu gishobora kugurirwamo amabuye y'agaciro. Plus particulièrement ndavuga Congo, ubu ngubu mu minsi igiye kuza Congo ishobora kuzabura isoko mpuzamahanga ry'amabuye y'agaciro, kuko nta traçabilité ibamo kubera les contrebandes minier ubu ngubu ziri muri Congo. Bagaprofita izo minere bakayakuzigurira mu bindi bihugu basize, kandi ariyo mineriri bitewe n'uko igenzura ry'umutungo kamere ritameze neza. Hari n'ibya petrole na gaze, ugasanga ko hari gaze mufite mu gihugu ariko ntibaze kuyicukura bitewe n'uko nibayicukura traçabilité yayo aho izagurishwa hatazwi, hatari hamenyekana, izagira impact ki. Voilà. Icya gatanu twihuse ni icyo gihugu kimenyekana mu kubungabunga umutekano w'imbere mu gihugu, n'ubuyobozi bukaba bufite icyerekezo. Iyo ibihugu by'amahanga bibonye ko igihugu kitarimo umutekano imbere mu gihugu, icyo gihugu kikaba kidafite ubuyobozi bufite icyerekezo, nuvuga ngo nta influence ushobora kugira muri géopolitique mondiale même régionale, jamais. Ati se alors ibyo byerekanwa n'iki? Byerekanwa ibya mbere nuko haba hari ubumwe bw'abaturage, ngo leta ikabungabunga ubumwe bw'abaturage. Ni ikintu cyangombwa cyane kirebwa n'amahanga muri geopolitique no mu mibanire mpuzamahanga. Naho iyo leta ari source yo kugira ngo abaturage bagirane ibibazo, ngo mu mibanire mpuzamahanga ntabwo uba ufite imbaraga zo kugira ngo we watsinda abandi, kuko bazaguteranira byanze bikunze, kuko uri source ya insécurité iwawe, paselemi iwawe no mu karere. Igihugu uko mbivuze, iyo point ya gatanu y'umutekano w'imbere mu gihugu n'ubuyobozi bufite icyerekezo, ubwo buyobozi bufite icyerekezo bugomba kugira imiyoborere myiza. Burya ibihugu bindi kugira ngo ubane nabyo neza nuko baba bazi ko ugira budget y'igihugu yawe, kandi iyo budget ukaba uyirespecta. Niba bavuze ngo igihugu gifite miliyari 20, izo miliyari 20 bakabona ibyo byakoze muri terrain. Haba ngo ufite miliyari 20 ariko bagasanga umusirikari yahembwa amadolari 10, umukozi yahembwa nyuma y'amezi 5. Kumbe imiyoborere myiza, igihugu nta cyerekezo gifite, kuko niba udashobora guhemba abakozi, icyo gihugu ntishobora kuzababona, ntishobora kuzabaho kugira ngo kibesheho n'abandi. Kandi hakaba ari cyo bita soutien populaire, ngo abaturage bakaba basutena ubutegetsi buhari, babutera inkunga
mu bintu bitandukanye, umuganda, mu gutanga imisanzu, mu gutabarana, mu kugira bate basabana n'abaturage, abaturage basabana n'abasirikari, abasirikari basabana n'abaturage, abayobozi basabana n'abaturage, abaturage basabana n'abayobozi, ainsi de suite. Ibyo ni ibintu byerekana byerekana imbaraga z'igihugu mu kwiyempoza muri geopolitique mondiale nangwa regionale. Iyi ngingo ya 6 ni ukuba icyo gihugu gifite ubutasi n'ikoranabuhanga. Ubutasi mu rwego rw'imibanire mpuzamahanga, bivuga ngo iyo igihugu gishobora kuba kigira ubutasi kikaba cyatata no mu bindi bihugu, ibyo bihugu bindi biragitinya kandi bikacyubaha. Iyo mpamvu wumva ibihugu nka Amerika bifite CIA, bifite FBI, batata no mu bindi bihugu bakaza bakempoza bagashaka amakuru. Ibihugu nka Israel bafite intelligence yabo ya Mossad, bagenda isi yose bakava baza amabanke y'abantu bikorwamo, bazi ibikoresho by'imbunda ufite, bazi iki. Ubutasi n'imbaraga zikomeye cyane, yaba internal yaba external. Nicyo cyerekana igihugu, imbaraga igihugu kiba gifite, kikaba cyakora meme les actions mu bindi bihugu. Navuze ko iyo ufite imbaraga nyinshi ni wowe utsinda. Imbaraga rero ni zinakubwiye, iyo igihugu kidafite ibintu nk'ibi, kidafite technology, nk'ubu hari imbaraga ziri gukoreshwa muri cyber capacité, sinzi ukuntu twabyita mu Kinyarwanda, niba twabita n'ubushobozi bwa cyber, ubushobozi bw'ikoranabuhanga. Ibihugu ubu ngubu biri kurwanira mu byo bita intelligence artificielle, bwa bwenge bw'ubucurano. Bukaba igihugu bigifite ibintu bita surveillance, bizi gukora iperereza rikomeye cyane. Akantu kagize ngo pa bakaba bakabonye, akantu kagize ngo pa bakaba bakabonye, akantu kagize ngo pa bakaba bakabonye. Ngibyo ibintu biranga igihugu kiba gifite imbaraga. Iyo ibi bintu rero igihugu kitabifite, icyo gihugu gihora gikubitwa, igihugu gihora gitsindwa, kigatabaza, nta wacyumva, kuko uzakumva azazi wawe kugira ngo mufatanye muki, mutasaidiana kunini, kuko ntacyo ufite. Azavuga ati kaca bagupiye, reka bagukubite tu kugeza igihe uzabyuka. Naho nutabyuka bazakuniga tu buri munsi, kuko ubutasi bwawe n'ikoranabuhanga biri hasi, nta mutekano w'imbere mu gihugu, n'ubuyobozi ntabwo bufite icyerekezo, nta genzura ry'umutungo kamere, nta mbaraga za diplomasi, ubukungu buri hasi, igisirikare ntacyo. Reka da, nta muntu uzaza kugufasha, nta gihugu gishobora kuza kugufasha. Ibi nibyo bintu biranga igihugu gifite imbaraga, nubwo cyaba gifite amakosa ate. Haba mugabo navuze w'umusinzi, ariko kubera atanga ratio nziza, abana barya kanyama, barya gasosi, bambara neza, ngo papa ni mulevi, tunakula bien. Akuna ubwo businzi bwe ntacyo butwaye isi. Icyangombwa nuko inshingano mu rugo abantu baguwe neza, bafite umutekano, barya. Ubusinzi bwe ni kule abo habibabone. Voilà, ngiyo imbaraga z'igihugu bituma gitsinda. Alors kuva 94 u Rwanda na Zaire icyo gihe bagiranye umubano rero muri diplomasi. Tuvuga icyo gihe u Rwanda nubwo rwari rukifata ubutegetsi, ariko FPR gifata ubutegetsi yari ifite ibi bintu mbabwiye. Icyo gihe Zaire ntabyo yari ifite, igisirikare cya Zaire cyari down, imishahara ntayo, ubukungu icyo gihe umuntu yatwaraga amanuvo Zaire igitebo cyuzuye, ugiye kugura umukati. Urumva icyo gihe diplomasi yari yarahungabanye. Mobutu utamenya niba akorana n'abayahudi, niba akorana nande, niba akorana n'abashinwa, niba akorana n'abafaransa. Icyo gihe nta murongo Zaire yari ifite. Naho icyo gihe u Rwanda rwari rufitanye umurongo na Israel, rwari rufitanye umurongo n'ibihugu nka Amerika. Nubwo abafaransa bashatse kugira ngo bahungabanye, ko byarabananiye bitewe nuko mu izirangingo navuze diplomasi adjacente y'u Rwanda yari ikomeye cyane. Bituma Mobutu rero wari utangiye gufasha XFR kugira ngo zisubire inyuma gutera leta yari maze gufata ubutegetsi. Batuha iyo diplomasi y'u Rwanda yashoboye kwemeza amahanga nka Amerika, Ubwongereza n'ibindi bihugu by'i Burayi nka Budage n'ibindi.
ko Mobutu yagombye kuva ku butegetsi. Muri iyo diplomasi ya gisante yabo n'igisirikare bari bafite icyo gihe 94 barabishoboye. 96 Mobutu ava ku butegetsi arahunga tariki 7 z'ukwezi kwa 9 97 abarapfuye muri Maroc. Umugambi we wo gufasha XFR ngo izisubire mu Rwanda biba biburiyemo. Alors Kabila ajya ku butegetsi 98, Laurent Désiré Kabila nawe ashaka nawe guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Alors amaze kuwuhungabanya kushaka yanabigezeho kuko mu 2000 niho yafashije XFR gushinga noneho umutwe wa FDLR. Nuko nawe biza kutamuhira tariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere 2001. Nuvuga ngo juste umwaka umwe arangiye ashinze FDLR abarapfuye umugambi abatakiwugezeho. Alors Joseph Kabila baramusimbuye 2001, nawe bigeze muri 2007 nawe agerageza gushaka guhungabanya nawe umutekano w'u Rwanda. Niwe interahamwe nawe ngiye kuzireorganiza hara muri Walikale bagiramwe ibirindiro muri Sud Kivu na hara muri Sud Lubero. Alors bigeze muri 2009 imyaka 2 arigarura agirana operation diplomatique n'u Rwanda, haba na za operation ngo mwazibuka nka za operation Umoja Wetu, aho FARDC n'u Rwanda bakoze operation muri Masisi na Walikale. Nubwo yagiye ashiramo imbogamizi kugira ngo FDLR batazirandura, nibwo nyuma yaho 2012 yaje guhinduka tena. Ahindutse ntibyamuhira tena. 2017 yongera arahinduka, nibwo yaje kugerageza no gukorana n'inzego za RNC na P5 bashaka za Edikota muri Congo kugira ngo bahanganye ubutegetsi mu Rwanda. Nawe 2018 babiramunaniye ava ku butegetsi atageze kuri iyo ntego, biturutse muri za mbaraga twavuze z'ibihugu kuntu byempoza mu gisirikari, muri diplomasi hirya no hino. Donc umugambi wa Kabila ubupfuyemo. Alors Tshisekedi bagiye ku butegetsi 2019-2020 nawe agerageza kugira ngo arebe hamwe n'u Rwanda ukuntu bazana umutekano mu karere banetralize FDLR. Byatanze umusaruro, operation zarahabaye entre RDF na FARDC hariya muri za Bwito za Rucuru. Nibwo abayobozi bamwe bakuru b'icyo gihe nka bamudacumura babaye neutralize. Alors muri uko rero kugerageza ku mubano habaye des opérations militaires ko bivuze, haba coopération économique. Nibwo Rwanda yatangiye gukorera muri Congo, haba izindi accords zitandukanye, haba ku rwego rwa economy, haba ku rwego rwa development. Nawe 2021 atangira ibikorwa byo gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. N'ubu ngubu ngira ngo n'uyu munsi hakaba hari amakompora yatewe mu gihugu cy'u Rwanda, ariko muri image twabonye muri bouclier za anti aérien bashoboye guburizamo ibisasu byinshi byari bigiye guhitana abaturage benshi hariya Rubavu, ariko bimwe n'amabale perdi akaba yahitanye abaturage bagera kuri 530 na bangahe bakomeretse. Urumva rero uwo mwuka mubi ukomeje kuba hagati y'ibihugu byombi, niho communauté internationale yashizeho ikintu bita feuille de route ya Rwanda. Juste feuille de route ya Rwanda ni ukugira ngo irebe ukuntu uyu umubano muke wabaye hagati y'u Rwanda na Congo kuva 94 kugeza n'ubu ngubu wasubira ukaba muzima, hakaba des règles internationales, ibihugu bikabana neza, bikubahana, bigakora na coopération. Ariko kugeza n'ubu ngubu Kinshasa iracyashira les bateaux dans les roues kuko idakeneye ko amahoro aboneka hagati ya Congo n'u Rwanda biciye muri yo processus ya Rwanda. Naho processus ya Nairobi, la procès Nairobi ni ya Congo rero n'imitwe yitwaje intwaro y'abakongomani, irimo M23, irimo indiyo yamaze kuyifata ayigira abazalendo. Yanga kuvugana na M23, bango kuvugana na M23 bigomba kuzaca muri processus ya Nairobi.
ariko yamaze kuyica, kuko kuyica yasa nkaho yambuye ubushobozi bwayo uwari uyikuriye, perezida wa kera Uhuru Kenyatta, kugeza ubu ngubu akaba yarabaye bloqué, akaba yarananiwe gukomeza. Ngiri itandukaniro hagati zo processes ngo ya Nairobi niyo ngo ikemura ibibazo kuva 1994 nkuko mbivuze byabaye ku bwa Mobutu, ku bwa Laurent Désiré Kabila, ku bwa Kabila fils no ku bwa Tshisekedi. Angola ireba ukuntu yahuza ibyo bihugu byombi, ibyo bapfa muri bibazo by'umutekano muke bikurweho, none ibihugu bihahirane bibeho kukuntu byahozeho kera muri CPGL ikihari kuva mbere yuko umubano uhungabana. Iyi nama rero yabaye kuri 26 yari inama yatumijweho kitaraganije, yasabwe na leta ya Kinshasa. Iyo nama yari kuri yo ambassadeur wa Algerie, kuko ubona ifite presidence ya karakanama. Mwabonye ko ibihugu byinshi byatambutse bivuga bose basizoye kubera bumvise ko M23 yinjiye Goma. Ukuntu twabasobanuriye mu biganiro bishize, twabwiye ko Goma burya ni symbole, burya Goma ni nka vice capitale ya Congo. Donc yo habaye ikintu Kinshasa kigomba kuba na Goma. Hari abadiplomate bagiye Kinshasa bajya bazana Goma, ariko ugasanga no mu biyoborere kubera igihugu ari kinini cyane, muri bayobozi ba Congo usanga ari nk'abayobozi b'imijyi, ntabwo bajya baba abayobozi b'ibirorero. Bose usanga ni imijyi. Yagiye hehe Kisangani, yagiye hehe Lubumbashi, yagiye hehe Kambujimayi, yagiye hehe Igoma, yagiye Bukavu. Ntiwamwumva ngo yagiye Walungu, ngo yagiye Bunagana, ngo yagiye Rucuru. Iyo ngiyo bisa nkaho ari ikindi gihugu. M23 kiri Bunagana, kiri Rucuru, kiri Mweso, kiri Ilubero, hariya za Alimbongo, bumvaga ari nko muri Afghanistan, ariko kumva ngo geze Igoma, ni nk'agati bakojeje mu ntozi. Usibye ko twavuga ko wenda baba bari kwibesha mu bihe, ugasanga baketse ko uko byagenze 2013 ariko byagenda no muri 2025, ngira ngo baba bibeshe, kuko hari itandukaniro rinini cyane. Anari n'abantu benshi bafite impungenge ati se ko pression igiye kuba nyinshi, ntabwo byabaye muri 2012 na 2013 bishobora kuba muri 2025. 2025 navuga ko ushobora kuba ufite itandukaniro rinini cyane na 2012, bitewe nuko Kamembe kuvaho Kongo bayisabiye ko ihashya burundu umutwe wa FDLR bimaze igihe, urumva bimaze kurenga imyaka 10 Kongo bayisaba, kandi yarabyemeye yarabisinye ntigeze ibikora. Ikaba yarongeyeho noneho no gufata imitwe yose yitwaje intwaro, kandi iyo mitwe ikaba yari ifite politiki yo guhohotera abanyamulenge, abatutsi, abahema, bababwira ko ngo bagomba kuva muri Kongo ko bakajya iwabo mu Rwanda. Ibyo bikiyongeraho kuva 2010 habaye tripartite yabaye sinye yo kugira ngo impunzi ziri mu nkambi hariya mu Rwanda, yaba ari ziri Gihembe, iziri Kigeme, iziri Kiziba, hariya mu nkambi ya Mahama, n'inkambi nibari yihe ya Mugombwa, voilà. Alors ibi bintu rero byose kuba iyi myaka yose, kuko muri 2012 amahanga yakekaga ko wenda leta ya Kongo ishobora kwikubita kanyafu ibi bintu ikabikemura. Cya kibazo muze cya mbere cyo gukemura kurandura Burundi FDLR, cyo kuzimya nangwa kurwanyira mitwe yose yahagurutse muri nationalisme negatif yo kurwanya abakongomani bavuga ikinyarwanda n'abahema, notama abanyamulenge n'abatutsi, ngo bantahi wabo mu Rwanda. Iyo mitwe yose Nations Unies, communauté internationale, yaba Amerika, yaba Burayi bwose rero basabye leta ya Kinshasa kugira ngo iriya mitwe iyi neutralize, no kugira ngo icyure ziriya mpunzi zose mwazira nkambi mbabwiye, donc ya Gihembe, Kigeme, Kiziba, Mahama na Mugombwa. Ahubwo ibibabaje nuko hari bamwe bareba bamaze kubona ubuhungiro
mu bindi bihugu by'amahanga nko muri Amerika, ariko twabonye amakuru ko Trump yabihagaritse. Hari bamwe ubwo bari bamaze no gukora n'ama interview n'ibiki, bakaba bahagaritse ko batari buje muri Amerika tena, usibye bake nk'imiryango 300 yari imaze kugera mu Bubiligi, ariko urumva nabo miryango 300 mu bihumbi bisaga 100 biri mwa ziriya nkambi. Urumva ko kugenda nabo bafata muri miryango bafata umwe, urumva ni ibintu ntabwo ari solution durable. Ibi byose rero kuba bitarakozwe bitumye muri iyi nama yabaye ya Conseil de Sécurité habamo intuza, habamo kutabyumvikanaho kimwe. Ubushinwa bwasabye ko haba ibiganiro. Bagize condamnation ngo bakondanye ko avance M23 n'ibiki, ariko bakavuga ati crise irangire hehe mu biganiro. Uburusiya bwo bwaje ahubwo bwo bukoza agati mu ntozi, baravuga ati nubwo turi kuvuga ibi byose, nubwo turi kuvuga ko urugamba M23 iri ku advancinga, turabyemera, ati ntabwo tubishyigikiye, ariko ikibazo kihari, ikibazo ni ingaruka za politike y'ubukoloni yabaye mu karere yazanye ibibazo byose. Uvuga ngo Uburusiya bwashyize igihugu cy'ubukoloni cyakolonije hariya mu jisho ko ariyo ntandaro y'ibibazo byose bihari, kubera imipaka no kuba yarasize abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda itabahaye statut, kandi imipaka yarahabasanze nk'abakongomani ibaterereza abandi bakongomani. Iyo niyo position y'Ubushinwa mu inama yabaye muri Conseil de Sécurité. Ubwongereza buravuga ati okay, M23 isubire inyuma, isubire mu bice yari irimo mbere, ariko habe ibiganiro. Amerika iravuga ati okay, M23 isubire inyuma, kandi ngo nubwo twumvise ari ibihugu bisabye ibihano kubera u Rwanda, ati turabona nta mpamvu yo guhereza ibihano. Abafaransa nibo baje ati no, M23 isubire inyuma, u Rwanda ruri gufasha M23, bugomba guhanwa, rugufatirwa ibihano. Ubwo bavuga nyine kugira ngo nk'ukuntu leta ya Kinshasa nayo yaje gusaba ko bagomba kuba ibihano contre u Rwanda ngo kubera urufasha M23 patati patata, ariko nta numwe wigeze avuga kuri FDLR, nta numwe wigeze avuga ku Batutsi bari gutotezwa, bari kwicwa, bari gucibwa ibihanga, bari gutemwa, nta numwe bivuzeho. Ubwo urumva ko bagiye bose kure ya gahunda yo kuzana amahoro hariya mu karere. Ati se ko ubu harushaka kwibaza ati se iryo tandukaniro niriye? Itandukaniro rya 2012 M23 yari ifite igice gitoya, yari ifite hariya nyine muri Bwisha n'agace kamwe ka Nyiragongo, na yinjira no muri Goma, imaramo icyumweru kimwe ibiragiye. Ariko ubu M23 ifite igice kinini, ubiri muri Rucuru, iri muri Masisi, iri mu gice cya Rubero, iri mu gice cya Walikale, iri mu gice cya Karehe, ikaba ifite Nyiragongo ubu yose, ikaba ifite na Goma. Ubwo urumva ni itandukaniro rikomeye cyane. Itandukaniro rya kabiri, operation zabaye muri 2012 ntabwo zabaye contre FDLR nk'ukuntu bibaye ubu ngubu hari ibigo bya gisirikare 40 bimaze gusenywa bya FDLR. Nuvuga ngo akazi MONUSCO yagombye ko yarakoze mu myaka 25, M23 igakoze mu myaka 3. Ubwo urumva ni performance ikomeye cyane. Hari itandukaniro rindi rihari, nuko M23 atangiye muri 2012 ikarangira muri 2013, urumva ni umwaka umwe gusa, ntabwo yashoboye kugira kwigenga kugira ngo igire imbaraga. Bitandukanye nubwo abantu bavuga ati yaratinze, iri ahantu hamwe, ntabwo yatinze ubusa, yatinze iri kwitegura. Niba baratangiye 2023 turi mu 2025, ça fait bientôt 4 ans. Iyo 4 ans bamaze kugira ingabo zikomeye cyane zashoboye guhangana n'ingabo n'igisirikare cya Afrika y'Epfo. Igisirikare cya Afrika y'Epfo ni igisirikare cya kabiri muri Afrika.
ni igisirikare cya kabiri muri Afurika gifite inganda zikora ibikoresho bya gisirikare, ngo ibikoresho byinshi bya gisirikare Afurika y'Epfo irabyikorera yo yonyine, ngo budget yayo ya defense ntabwo igura mu mahanga, byinshi irabyikorera, ngo ifite ibikoresho byinshi. Kumva ko M23 rero ubu ishobora guhangana na Afurika y'Epfo ikaba yitsinze, niyo resulta yo kuba itinze ntabwo yari yicaye, yari iri kwitegura bihagije. Akaba ariyo tandukaniro rya 2012 na 2025. Irindi tandukaniro, ntabwo burya objectif za M23 ntabwo zari plus politique, zari plus ya reclamation, ariko nta vision politique bari bafite ikomeye cyane. Naho ubu bafite objectif politique kandi kabirimo yo guhindura ubutegetsi. Ubwo butegetsi bugahinduka no guhindura configuration y'igihugu ikaba muri federalisme. Icyo gihe muri 2012 ibyo ntibyari bihari. Indi tandukaniro rya 2012 burya nta pwi y'ibihugu byari bihari by'akarere, hayari hari muri politique. Ariko ubu M23 ifite apwi y'ibihugu byo mu karere, ari byo mvuga ko nubwo mwumvise ko biriya muri iriya nama mvuze ko ntabwo bavuzeho byo gukemura ibibazo mu karere, si uko batabizi, ahubwo ni uko iriya nama bayiciye amazi. Ngira ngo mwe muri mwe mwumva ibya geopolitique mwumvise ati ntabwo bavuze ku bibazo cyo gukemura ikibazo cy'abantu bari kwicwa hariya, ntibakivuze, si uko batakizi, ahubwo ni uko iriya nama bayiciye amazi, nta resolution n'imwe yavuyemo. Ari kubera iki? Kubera bashigikiye ko ubutegetsi buhinduka. Ubu M23 y'ubu ufite appui regional. Iyi appui regional suva ngo barayifasha kurwana, ariko ikibazo baracyumvise. Perezida Museveni yavugana n'abanyamakuru aragisobanura, akavuga ati bari abasore bararengana, bari abantu b'impunzi bagomba gutaha, bari n'abana batashye iwabo, murababuriza iki gutaha iwabo? Iyo appui ntabwo yigeze haba muri 2012. Igihugu nka Kenya ati bari basore muri kubabwira bagende muri Sabyinyo, Sabyinyo hari ubuzima buriyo. Perezida Ruto yarabivuze, nibwo bwa mbere Kenya yakwiprononsa ku kibazo cyara mu karere k'iburasirazuba. Ibihugu nka Ethiopia, Premier Ministre Ethiopia yarabivuze. Ibihugu nka Senegal barabivuze. Ibihugu byinshi n'ibindi tutavuga ngaha bimaze kumva ikibazo, bimaze kumva cause ya M23 bitandukanye n'ukuntu cause yumvikanye muri 2012. Akaba ari intambwe ikomeye cyane. Nubwo Ubufaransa bwavuze ko M23 isubira inyuma, ariko Ubufaransa iri mu bihugu nabyo byamaze kumva iriya cause, kandi bakaba hata Kinshasa ko ibyo byose ijya hehe, ijya mu biganiro. Noneho n'Ubushinwa bwatangaje, n'Uburusiya nabwo bwasabye ko umva ko bamaze bose kumva iriya cause, bitandukanye n'ukuntu bose bumvaga M23 ya 2012 n'amabandi n'abacancuro mu bakubite bafata resolution mu kanya, FIB nigende ibakubite ibarase, bari kubumva ari mbese nk'abakuruna, babafashe nk'abakuruna. Ariko ubu M23 kuba Conseil de sécurité élargi iterana ikavuga amasaha asaga 5 ivuga M23, ndabona ni ikintu cy'insinzi gikomeye cyane. Bwa mbere meme n'amagurupe ameze nk'arayo y'abatalibani ntabwo yigeze agirirwa inama imeze kuriya. Ngo kuyivuga cyane ni nako kuyumva cyane, kuko biratuma n'ibihugu bitari biyizi bishakisha ngo bamenye ati bari abantu koko barwanira iki. Iriya nama navuga ko ari insinzi yavuyemo ikomeye cyane, yajyanye ku rwego rwo hejuru muri dimension ya geopolitique ya M23 kuvugwa muri Conseil de sécurité amasaha arenga 5 ari M23, 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 voilà, panda amasaha 5 isi yose iganira M23. Alors, M23 ya 2012 yari ifite ibikoresho bike cyane, ariko M23 ya 2025 ifite ibikoresho biri sophistiqué,
niba mwakurikiye na ambasaderi wa Pakistan yavuze ati M23 ifite imbaraga kurusha na leta. ngira ngo ibyo ntuza yarabivuze. Secrétaire général wa Nations Unies Guterres avuga ko M23 est une armée professionnelle, est une armée structurée, est une armée ngo ifite ibikoresho biri sophistiqué. Pakistan yabisubiyemo, na ambasaderi w'Ubugiriki yabisubiyemo, ambasaderi wa Korea yabisubiyemo, n'uwa Danemark yabisubiyemo, n'uwa Panama yabisubiyemo, n'uwa Sierra Leone yabisubiyemo, berekana ko M23 ifite performance ikomeye cyane. Ikindi kitandukaniro cya 2012 na 2025, M23 mobilisation yayo yari nke, ariko mobilisation yayo isi yose yaba communauté internationale kumaze kubivuga n'abaturage. Si abaturage gusa bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, n'abaturage bose b'abakongomani bamaze kumva ko M23 ikirwanira icyari cyo. Y'amateori yari ahari ngo no Rwanda rushaka kwanexa Kivu ku Rwanda, izo teori babazivuga ntabwo zigitambuka. Bamaze kumva ko vision ya M23 ari uguhindura imibereho y'abakongomani. Imibereho y'abakongomani gahinduka, ariyo mpamvu urebye mu social media abantu bakaremese nanye mukuye huku abibukavu ati nanye mukuye ituri bari gutabaza bo buri munsi n'abikatanga bari gutabaza se shimukuye huku banduku tuko nateseka ko shimukuye huku mushibake kule ku Mukongo. Abakatange bari gusakuza bikomeye cyane, kuko ari amagroupe y'abantuza y'aba force de progrès y'abakasayi ari kubatesa bikomeye cyane. Buri joro ikatanga Lubumbashi ari gupfa abantu benshi cyane bishwe n'ubutegetsi buhari ngo kubera abakatange, ngo kubera Kabila patati patata. Ntabwo ariyo turuganira uko amahanga ari guhangana ubungu na M23 na M23 position ifite muri geopolitique yayo, muri force yayo, muri relation diplomatique yayo, ukuntu ihagaze. Nibyo turi kuganira muri iki kiganiro. Ikindi rero imbaraga ingabo zari zifite na morale na motivation zari zifite muri 2012 ntabwo ari meme motivation. Urabona motivation ikomeye cyane cyane cyane, byarabonetse na discipline ikomeye cyane. Ngira ngo mwarabonye Minova, mwarabonye Sake, mwarabonye Mushaki, ukuntu bitwaye neza, bakaba basira population ati turi kumwe, nta bujura, nta guhohotera, nta ahantu hose bafata nta muturage uhapfa. Nindi ntambwe ikomeye cyane yitandukaniro rya M23 ya 2012 na M23 y'ubungubu. Ngizo itandukaniro muri make. Ikindi nakongeraho ni paraporo y'abaliye au niveau y'igihugu ko twabivuze, hari bitandukanye na M23 ya 2012. Ubu Tanganyika, Sud Kivu, Maniema, Chopo, Ituri, Haut-Uele, Bas-Uele, meme ni Kinshasa, urasanga mobilisation ikomeye cyane cyane. Bose bari barindiye ko ni Goma, bari barindiye ko bose ni Goma. Kumva ko Goma ubungubu iri mu maboko ya M23, ni abaliye ni benshi, imbaraga ziraba nyinshi kurusha muri 2012. Voilà. Ikindi tutabura kuvuga nuko hari ubwumvikane buke muri 2012 hagati ya politike n'ingabo, nangwa no hagati y'ingabo paraporo y'ubungubu, ukuntu hari unité ikomeye cyane hagati y'ingabo, meme na niveau politique hari ubumwe bukomeye cyane, bitandukanye nuko hari mwibice muri 2012. Kuvuga ngo harimo ideologie zitandukanye, bitandukanye na ideologie ubu imwe ya gisirikari hamwe na politike biri kumwe. Iyo rero ni itandukaniro hagati ya 2012 na 2025. Alors tuye gusoza rero nyoti abantu hashobora kwibaza ati se niki kigiye gukurikiraho, M23 iragoma est-ce que iraseda kuri pression? Nubwo mbabwiye ko pression bisa nkaho
hoze resume ya biriya bihugu byose byaba biriya bya conseil de sécurité ba membre permanent yaba Ubushinwa, Uburusiya, Ubwongereza, Ubufaransa, Amerika, yaba position yabo yaba na biriya bihugu bindi byaba bya invité nangwa ba membre non permanent haza Panama, Danemark, ntuza Pakistan, Kore, amagambo bagiye bavuga, urasanga ko nta resolution nimwe yafashwe, kuko resolution Kinshasa yari shaka ko bafatira ibihano u Rwanda. Urebye neza Ubwongereza na Amerika babyanze, Ubushinwa n'Uburusiya nta numwe abishigikiye, wari ushatse kubishyigikira no mu Bufaransa. Urumva rero muri Conseil de sécurité habayemo vote, ni habana vote ngo izaba ari 1 contre 4 uko ni bara batanu bakora vote. None niba Ubufaransa bushobora kubyemera ariko Amerika yabyanze, Ubushinwa byabyanze, Uburusiya n'Ubwongereza, ntabwo iyo resolution ishobora gutambuka. Ibya resolution gufatira ngo Rwanda ibihano yo ntayo, kuko bose baravuga ati niba ari gufatira ibihano u Rwanda babifatire na Kinshasa, kuko ishigikiye intera hamwe kandi ikaba yarazanye n'aba mercenaires, kandi aba mercenaires nabo akaba bafatirwa ibihano muri diplomasi mpuzamahanga. Voilà, donc icyo ntacyo, icyo ngo M23 isubira inyuma, icyo nacyo gishobora kutabona habo, kandi nta nubwo kiri buhabe, kuko Ubufaransa buzi ko ari bwo bwateje akaduruvayo mu karere. Niba uyu munsi FDLR zihari n'Ubufaransa, kumva ko rero iryo deni riri mu mutwe kandi w'Ubufaransa, bizabagora cyane kuba bafata resolution yatuma ngo M23 isubira inyuma nkuko leta ya Kinshasa yabisabye. Donc iyo nta mbaraga mbona bifite mu busesenguzi n'amakuru amwe namwe dufite. Urumva rero ko demande ya Kinshasa iri bugwe mu mazi, itari bubone ini resolution ishobora gutuma haba ibihano byafatwa nangwa gusubiza M23 inyuma. Alors ubu igisigaye rero ahubwo ni giki? Igisigaye cyane nuko M23 yarangiza gukora nettoyage muri Goma, ikanetraliza FDLR n'abazalendo, Zalendo ikaba integra FDLR abifata ikabafunga kuko bagomba gutaha iwabo. Alors igakuramo imbunda zose zirimo uriya mujyi. Ukuriya mujyi ukeneye amahoro, ishoboye gukora ibyo bintu d'abord bibiri: gukora neutralisation yari amagrupe ari mu mujyi no gukuramo imbunda zirimo. Iyo ni point ikomeye cyane yatuma communauté internationale meme na pression yaritangiye gushyiraho iyikuraho, kuko yo yonyine yari incapable kuba yabikora. Icyo ni icyambere. Donc hari les poches de résistance zikirara muri quartier Le Volcan, interamwe zikirara muri Mabanga, izindi ziri Majengo na hariya za Katoyi na za kuzamuka za Buhene. Alors ibyo ngibyo M23 nibishobora, iraba ari igitego cya mbere itsinze cyatuma communauté internationale igabanya meme na pression. Cya kabiri ziramunda nk'uko bivuze ivuyemo. Icya gatatu gikomeye cyane, gushyiraho ubutegetsi burasira abaturage, burasira na communauté internationale. Kubera iki? Goma niho iyo igiye kuba twavuga nk'ikirori, bo bakanalingala kitalatala, ngo niyo kirori communauté internationale igiye kurebamo réellement imiyoborere ya M23. Ani oxygène azira rero. Ngo Goma igiye kuba ikirori. Est-ce que M23 iriteguye koko kugira ngo politike yabo yerekane ko baje guhindura ubutegetsi koko bwa Tshisekedi? Ubutegetsi bwa Tshisekedi bwaranzwe n'ivangura, bwaranzwe na corruption, bwaranzwe n'ubwicanyi, bwaranzwe n'imiyoborere mibi. Est-ce que M23 iri tayari kureleva iyo défi? Kuko aho nimwo communauté internationale igiye kurebera M23 koko izo mpinduka iri gushaka. Igomba gushyiraho ubutegetsi byihutirwa, noneho bukora diplomasi, bukora communication,
na mobilisation générale autour ya politique yabo na programme yabo. Iyo programme izaba jije kuri ingingo nk'icumi. Icyambere izaba jije muri gestion ya défense na sécurité. Nute M23 igiye kugera défense et sécurité y'umujyi wa Goma n'akarere contrôle. Cyo ni cyambere. Icya kabiri izaba jije muri affaires étrangères. Relations zabo za affaires étrangères zizaba gere zite n'ibihugu regional n'ibihugu by'amahanga. Intérêt y'ibi bihugu bitangiye gusakuza ziziretrouva zite babonaga kwa Tshisekedi comment les contrats seront négociés muri affaires étrangères. Icya gatatu bazabajije kuri affaires intérieures. Affaires intérieures izayoborwa iti igipolisi kizaba kimeze gite, local defense izaba imeze ite, DGM yabo izaba imeze ite, anere yabo izaba imeze ite. Ntabwo izaba ari y'amakasho nk'ikuntu bya violation des droits humains byari bisanzwe bya Tshisekedi. Icya kane justice na droits humains, justice yabo izaba imeze ite. Ntabwo hazaba represailles, ntabwo hazaba iki, ntabwo hazaba kurenganya abaturage kurusha uko aba Tshisekedi barenganywaga. Ngiyi challenge igiye gutuma communauté internationale yiyumvamo ko M23 izanye impinduka nangwa nta mpinduka zihari iyi bene ku baturage. Icya gatanu ukuntu hazaba gestion bita gestion des espaces. Amazi ari gerate, ubutaka buri gere bute, ikirere kiri gere gite. Mama somo. Icya gatandatu kureba ukuntu les moyens de production zabo zizaba zirigera. Comment ils vont gérer les moyens de production? Économie, petite moyenne entreprise, industrie, commerce extérieur, commerce intérieur, bizaba bimeze bite? Iyo bita chaîne de production. Iyi ni muri programme yabo bagomba kwerekana uko bigiye kuba bitandukanye nibyo leta Tshisekedi yarishize hariya abaturage batakunze na communauté internationale itigeze yishimira. Icya karindwi bazabajire par rapport ya gestion yabo, recette zabo ziza zite na dépenses zabo zigenda zite. Ibi byose amahanga irabireba kuko umutungo uhari urazwi, uzaba gerute na dépenses zizaba zite. Ntabwo bizongera kuba amadetournement, ntabwo bizongera kuba nepotisme, ntabwo bizongera kuba munyangire, ntabwo bizongera kuba nkuko nati baruba nde utari umuruba ntuzabona akazi. Ngiyi challenge ikomeye cyane communauté internationale irindiye kumenya niziye mpinduka M23 izanye. Icya munane zabaje muri affaires sociales, système ya santé zabiri organiser ite, éducation zabiri organiser ite, nutrition, formation technique, affaires humanitaires, zira nkambi zabajere zite, barazifunga. Nibazifunga abaturage bazabatuza bate, inkambi ziri hanze bazacyura abantu bate. Tout ça ça sera intégration régionale. Abantu bihugu bahanye imipaka bazabafitanye umubano umeze ute. Iyi point ya 9 bazabajere par rapport à l'administration publique na développement de l'emploi. Secteur privé irigérité, secteur public irigérité. Et point ya 10 gira ngo bazabajije ni gestion du patrimoine. Logistique abimezite, passation ya marché yabo bayakora bate. Autorité ya régulation ikorite. Umutungo wa leta, karbira, amazu ya leta, za meuble, imihanda, ibiraro, travaux publics, amashanyarazi, amazi. Eske abantu bazakomeza kunywa amazi y'ikivu kandi hari mushaki hari amazi? Ibyo byose ngiyi challenge, ngiyi ikirori communauté internationale irindiye kureba mu M23 ngira ngo mbere uko ifata ibyemezo bikomeye cyane, kuko nabo bararembye bafashije kira gihugu ko bashobora kose, ariko amafaranga araribwa yaribwa nabo bakayarya bagasangira na leta. None se nuko bizakomeza? Kandi hari ibihugu byo mu karere nabyo bibona imfashanyo ngo nkeya ariko bizikoresha neza kandi development ikaba imeze neza, ibihugu byabo bimeze neza. Ngiki kigiye gukurikiraho
nk'iki kigiye gukurikiraho kitoroshye cyane, ari challenge ikomeye cyane, ariko twizere ko babyiteguye, twizere ko bafite porogaramu politiki ifatika izatuma abaturage bumva ko koko bagize enough de soulagement par rapport y'ubuyobozi bwari buhari bwa Tshisekedi. Ngira ngo ishusho y'urugamba M23 hanganyemo n'ibihugu by'amahanga murayumvise ukuntu yiteye, na position yabo twayivuze, nicyo ngira ngo basabwa gukora pour convaincre noneho communauté internationale ko baje kuzana impinduka mu gihugu. Ngurwo urugamba n'ishusho yarwo ukuntu rumeze. Turindiye ibibazo byanyu bitandukanye ku byo twavuze, ngira ngo mwakurikiye, abashoboye kwandika banditse, hari abafite ibibazo bitandukanye, ubwo muraza kubibwira moderateur, kandi tunabashimira kuba mwadutumiye, abatijya mwadutumiye muri iki kiganiro kugira ngo mwumve uko M23 ihagaze mu karere, imbaraga ifite mu mahanga, haba muri region, n'itandukaniro rya 2012 na 2025 ngira ngo nabitinzeho cyane, ngira ngo mwabyumvise nicyo igamije kugira ngo impinduka zibe mwa kira gihugu, na challenge basigaranye uko bazabajije par rapport y'imiyoborere yabo. Ubu rero bafite challenge ya main d'œuvre kuko amaposte ni menshi cyane. Buriya Goma igira nka division 42, ikagira guvernora, ikagira commune 2, ikagira chef de quartier 18, ikagiramo ziriya nzego za ntuza z'imisoro, harimo DGI, harimo DGDA, harimo OCC, harimo za OGFREME, harimo FPI. Ni challenge ikomeye cyane, ariko twizere ko iki gihe cyose bamaze, iyi myaka bamaze, babyiteguye kugira ngo bereke image nshya y'imiyoborere, kandi impunzi zose zikaba ziri tayari kugira ngo zitahe, zirananiwe hanze, zirananiwe mu nkambi. Twabonye ukuntu bamwe babyinnye mu nkambi zitandukanye ziriya navuze bishimye, nubwo reka ibyo byishimo byabo bye guhera mu nkambi, ahubwo bibe impamo. Umve ko M23 nta droit nimwe ifite yo gusubira inyuma, kuko gusubira inyuma kwabo ni ugucika intege kwa benshi, ni imitima myinshi ishobora no kubastinga. Tunabashimira izo mbaraga mwashyize imbere kugira ngo abantu bari gusumbuka igoma bicwa buri munsi, ubwo bwicanyi bukaba bugiye guhagara butazongera kuba, n'abantu bamaze imyaka n'imyaniko hanze mu buhungiro bagataha. Ubuhungiro ni bubi, ubuhungiro si bwiza, nta cyiza kiba mu buhungiro. Igihugu cyose waba urimo uri impunzi, uko waba umeze kose, uko waba uryamye hose, ntabwo wibagirwa iwanyu. Nta wakwibagirwa Masisi imeze nka paradizo, nta wakwibagirwa Ngungu, nta wakwibagirwa Ruzirantaka, nta wakwibagirwa Numbi, nta wakwibagirwa Buguri, nta wakwibagirwa Kagusa, nta wakwibagirwa Nyamitaba, nta wakwibagirwa Iburungu, ninde wakwibagirwa mu Bwiza, ninde wakwibagirwa Ruvunda, ninde wakwibagirwa Bunagana, ninde wakwibagirwa Gisigare, ninde wakwibagirwa Isesero, ninde wakwicara mu mahanga akibagirwa Ihura, ninde wakwibagirwa Kalembe, ninde wakwibagirwa za Bitongi, ninde wakwibagirwa za Bukumbirwa, ninde wakwibagirwa za Iziraro, ninde wakwibagirwa aho umuntu aryamye wese yibuka iwabo, ninde wakwibagirwa Ibambo, ninde wakwibagirwa Gihondo, ninde wakwibagirwa Rusinga, ninde wakwibagirwa muri Kiringa, ninde wakwibagirwa ninde uzaryama hanze akibagirwa Mirangi Birundure, ninde uzaryama akibagirwa Kagando muri Ruza, ninde uzibagirwa Ikojo, ninde waryama akibagirwa Birambizo, akibagirwa Bukombo, ninde waryama akibagirwa Kanyiramagori, ninde waryama akibagirwa Kirorirwe, ninde waryama akibagirwa ku Nturo, ninde uzibagirwa Iburamo, ninde uzibagirwa muri Rubari. Aha,
mumenye ko hari imitima y'abantu benshi yiteguye gutaha kandi ikaba ibashimira akazi mumaze gukora gakomeye cyane mu rugamba murimo. Turaruzi rurakomeye, ariko diplomasi yanyu, igisirikari cyanyu kirahagije kugira ngo iyi mitima ituze itahe mu rwababyaye, maze abantu bazi banywe amata n'ubuki, bibagirwe ivangura ry'amoko, bibagirwe kwicwa bazize amazina yabo, amasura yabo, amazuru yabo, maze baze barye bahage bitegure ubuzima bwabo n'ababakomokaho. Murakoze cyane mu badukurikiye muri iki kiganiro. Tubararikira kugira ngo abafite ibibazo mubibaze, ubwo turaza kubasobanurira ibyo turi babone umwanya tuzabisubiza ubutaha. Murakoze cyane kuba mwadutumiye. Mungu awabariki, Nzambi ababenisha.